So here I am at the Navajo Nation Fair, and I'm going to go around and ask random people where they think the word Navajo comes from, what they think it means, if it's English, Spanish, whatever. We're going to find out what the common consensus is to see if people know what the word means. So this is Shaandiin, and she's going to tell us what she thinks the word Navajo means. Okay, so the word Navajo comes from a Spanish origin, and it's supposed to have many meanings. Okay. So this is artist David Sloan, and he's going to tell us what he thinks the word Navajo means. I heard the actual word Navajo was a word that some other tribe had told the Spaniards that they called them the Navajos, which meant they're like the ones who raid Apache de Navajo is what I've heard. Okay. This is Kiera Begay from Jeddah, Arizona, and she's going to tell us what she thinks the word Navajo means. The word Navajo to me means is, well, what my grandparents would say is about our culture and our language and our family. We have to be strong for our younger generation and teach them how to teach our genetic language and our culture. Okay. So the word Navajo itself, what do you think it means? What do you think it's Navajo word, Spanish word? Well, to me, my learning was on the Spanish word, but I just know it just means So this is Miss Cody Jansen. She's this year's Miss Intertribal Indian Ceremonial, and she's going to tell us what she thinks the word Navajo means. Navajo. Well, I would go back to the word Tenet. It means the people. And I would go back to the foundations of what makes us us. It's with the knowledge of what we know of what's right and wrong, we act to do what is right. And I think that's what Navajo means. You're going to have integrity, honesty, and you're going to hope to be a hardworking person. That's all of what being Navajo is. Teachings of everything you're going to learn within the home, and that's what you're going to be shining to others as a Navajo and to other tribes. What about the word itself? What do you think the word Navajo? What do you think that comes from? The word Navajo is a Spanish word. And what have you heard what that meant? Navajo. Your idea, or what do you think that it translates to Spanish? What do you think it means? It's something like Navajo. I can't think of the word. It's not exactly Navajo. It comes from the word like it, and it's translated to Navajo. I'm not quite sure. I remember like growing up, like in the schools, like kind of touched on it a little bit, and so a lot of the times during our cultural classes, in their classes, they can call each other. They don't know Navajo so much, but still, you can take a word and change the whole definition of it. And I think it's not so much that anymore; it's what we want it to be. Thank you. And so, yeah. Thanks. Thank you. Thank you. So this is previous President Joe Shirley, President of the Navajo Nation, and he's going to tell us what he thinks the word Navajo means, where it comes from, and what he thinks that the word itself means. Our language is descriptive. So when you name things, you describe. So when you say Navajo, it's Navahi. That was really what it meant. Navajo is just a slang, I guess, of the name. But Navahi is warrior. And the Navajo warriors was one of the fiercest. We were fierce throughout the area before Columbus came. You know, we were great warriors, our people. So that's what the name Navajo means. It actually means Navahi, warrior. Okay. All right. Thank you. Yeah, thank you for that. So here's a good friend of mine and also an awesome silversmith, Tonya Rafael, and she's going to tell us what she thinks the word Navajo means. The word Navajo, from what I was told, is not a nice word.
from Mexico, and he's the one that told me that Navajo means knife, which means stabbing. It's a negative term toward our Navajo people. Probably during the when the Spaniards first came to the U.S. or to the U.S. and they, I guess the Navajos we were nomadic, tough warrior people, and they probably just named us Navajo. But really, I go by the name. And of course, a lot of the Anglo people throughout the country or throughout the world, they always say dine, and I have to correct it and say it's better pronounced than Nif, and that's what we are, is the Nif. And it's actually a nicer, a lot of the artists, they rather prefer the Nen than Navajo. Yeah, so that's what I think Navajo means. I mean, it does. Yeah. Knife. Or sword or cut. Yeah. It means kill. Kill, so that's what it means. Sounds good. Yeah. Thank you. This is Allison Shirley. She's Miss Southwestern Navajo, and she's going to tell us what she thinks the word Navajo means and where she thinks it comes from. Well, what I learned in school and everything in my Diné history class is that the word Navajo came from the Spaniards, meaning slave. So I really don't think we should be called Navajo, and we should be called Diné, and that's what I really think. And the word Navajo didn't come from us, it came from the Spaniards. We don't see why now we're still using that word Navajo while we should be using Diné, because that's what we've been calling ourselves ever since history day. And that's all I have to say about that word. Alright, thank you. We have two Navajos here, two Navajo girls. They're going to tell me what they think the word Navajo means. Go ahead. Strong tribe. Okay. Alright. Alright. Thanks. Have fun at the fair. Get on that ride. Alright, we'll see ya. So to more answer the question of where the word Navajo comes from, we came to a place where classical Spanish is still spoken like water, and that's here in Buenos Aires, Argentina. Don't cry for me, Argentina. The truth is I never left you. All through my wild days, my mad existence, I kept my promise. Don't cry for me, Argentina. The truth is I shall not leave you, though it may get harder for you to see me. I'm Argentina. Go ahead. Bueno, este es mi mejor amigo y voy a preguntarle qué es el significado de la palabra Navajo. Entonces, para vos, ¿qué significa Navajo? ¿Qué es la significación de la palabra Navajo? Bueno, Navajo para mí significa, a ver, por un lado tengo que entenderlo por el lado de lo que yo conozco de la palabra en cuanto a la cultura de los navajos y todas aquellas cosas que he aprendido a lo largo del tiempo. Por otro lado, por una cuestión de parecidos con el español, yo relaciono a la palabra navajo con navaja, like knife, Sí. porque suenan muy parecidos, pero sin embargo a mi entender no me parece que tengan relación entre sí las dos palabras. ¿Entiendes? Sí. Mi hermano y yo estamos acá en Buenos Aires con algunos de mis amigos. Se llama Mariano, Juncal. Yo soy Mariano, amigo de Travis. Entonces, Estamos en Buenos Aires en mi casa, con mi familia, puedo confirmar a mi familia. Ay, ay. Hello, hello. Hello, hello. En español, no, español, español bueno. Español está bien bueno. Entonces, para vos, ¿qué significa Navajo? La palabra Navajo, la palabra. Sí, sí, sí. Yo la verdad no tengo, pero digamos, ¿qué me significa a mí o qué pienso de dónde A viene, vos, digamos, ¿qué significa eso a vos? a mí? A vos, sí. O sea, digamos, si yo tengo que relacionar al principio, la palabra navajo se parece mucho a navajo, que it's like just
my family is laughing. Bueno, preferimos hablar en castellano, prefiero siempre... Bueno, mi familia se ríe, no sé por qué, porque Estamos hablando de mis otra cosa. dotes actorales son los mejores. Bueno, lo que está pasando... Bueno, nada, la palabra navajo suena bastante parecido a navaja, así que es un cuchillo, pero yo no creo que venga de ahí porque por más que hay palabras que se parezcan, puede ser que no tengan nada que ver con stationary or stationary. I mean, nothing to do. Entonces a mí realmente no podría decir bien de dónde viene la palabra y tampoco podría tirarme una chance ni nada, digamos, es que no es que me suene a nada. Entonces es como que mucho más no puedo decir sin empezar a chamullar, a decir cosas que se vayan de lo que yo sé y como que yo soy, bueno, yo estudio matemática, algunos sabrán, otros no me conocerán, y como que me gustan las cosas exactas y si no tengo idea de algo directamente te digo, mira, no tengo idea y lo que está pasando ahora es que no sé bien de dónde viene la palabra y no sé si puedo decir mucho más que eso, que lo que acabo de decir. Ok, dale, gracias. Gracias. Dale. Bueno, en la antigüedad, Sí. en la Argentina, la gente se afeitaba, se quitaba la barba con una navaja, Sí. que era muy filosa, se afilaba contra una cuerina, un cuero, y entonces ahí se pasaba la navaja Sí. para afilarla y se pasaba al ras de la cara Sí. y se quitaba la barba, se prolijaba el hombre. Así, eso es una navaja, Sí, sí, sí. pero no es para matar la navaja. Sí, sí. O sea, no, Yo te entiendo, sí. o sea, que se quiera usar como un arma es otra cosa, pero Sí. la navaja era para afeitar. ¿Y qué es el nombre para ¿Como arma? Sí. Cuchillo. Claro, o una, sí, ellos le dicen, o en portugués le dicen faca, una faca, un punzón, Una faca. pero navaja no es para matar, no era para matar, era para afeitarse la cara, Dale. para quitarse la barba, es para eso. Navajo no significa una persona que es una ladrona, que toman caballos con fuerza. No, porque las mismas palabras tienen distintos significados también. Sí. Y por ejemplo, navaja, Sí. acá la podemos mostrar, que Sí. sirve para cortar el pelo y también para afeitarse. Sí. Acá está, mostrarla, Rubén. Pero no hay Esta una es una relación también con un navajo y una navaja. No hay una relación. No, No, tiene nada son que dos ver. cosas totalmente distintas, Sí, sí, dos sí. palabras y distintas aparte también. Y porque además no hay una significación de un ladrón y un navajo también. No. O tampoco. tampoco, Sí. no tiene nada que ver. Hola. Y, estamos acá con Belen y Natalia en Buenos Aires. Y vamos a preguntar a ustedes sobre qué les parece sobre la palabra o el nombre navajo. Entonces, para ustedes, ¿qué significa navajo? Yo no sé el verdadero significado de la palabra. No sé qué significa. Bien, dale. Para nosotros, los maestros de nuestra tribu, nos dijeron que la palabra significa ladrones de caballos o ladrones de ganados. Sí. Entonces, ustedes piensan que el nombre de navajo significa la palabra para robar o Y el nombre lo relaciono con navaja, Sí. que navaja es un cuchillo o una cosa así. Y puede estar relacionado con peligro o con robo, podría ser. So, quizás hay una conexión. Sí, una relación. Sí. Pero la palabra es navaja, ¿de veras? De navaja. De navaja. Claro. ¿Y qué significa navaja? ¿Otra vez? Navaja es como un cuchillo que es chiquito, que lo tenés acá, y es muy filoso, y la gente a veces roba con eso como un arma. Para cometer una agresión. Sí. Para cometer una agresión, para impedir a la navaja. Entonces, es eso. Pero no hay una conexión entre
abajo y No. bajón. No. Pero solo la relación con navaja. Con navaja, claro. Sí, una relación entre navaja y robo. Claro. Muy amplia. Estamos acá con Morena y vamos a preguntar a ella qué es, para ella, qué significa de la palabra navajo. Entonces, ¿qué significa navajo? No sé qué ¿Qué significa? Ok, dale. ¿Qué significa la palabra navajo? Corazón frío. La palabra Navajo. Que se endureció. navajo. Sí, navajo. Ni idea. Algunas cosas se ven mejor ahora. ¿Quién te dijo? Simplemente pasa. ¿Alguien te dijo navajo o lo escuchaste? Escuchaste. ¿O escuchaste navajo? No sabría decirte qué significa, ¿verdad? So in the end, we found coming here that the word Navajo is similar to the word Navaja, which means blade. But if you were to ask Argentinians immediately what Navajo means to them, they don't catch it. So it kind of shows that there may be similarities, but the meaning of the word is still unknown. So it's still debatable. I hope you found this video informational. And if you have any questions, hit me up, comment me, send me a message. Other than that, have a nice day.